Des maths. Des maths. Ah. Sais-tu ur vidéo nevez evit plan erden? A Ja, zo e trimila. Da oa kebegoet. ja, es reget petra c'hoarigant. Ya... Mais ne ket ur vidéo. Nag ul let's play. Ja, ok. Nous on ket. Sais-tu ran da c'hoari da We Were Here hag a zo c'hoari penaos Ken Skoazel, Ja. ni chans. Ver c'hoariet da zaou n'oc'he. Hm. Sais-tu tout? Ja. Trawal teus da la? Ya. Non, ma de, ma c'hoariom, ma gwellom pet a c'hoarimañ. Ma ze bezo N'oc'he... Ya. tri c'hoari a Ma zo hag c'hoant a a ran seuzan oan. likenta. Et Ya. d'amzon, j'en tamm lag super akoneus diezyon me komz. Penaos pez ma c'hoant la rat e n'an de ar ket an evet ar c'hoari. N'an Ja. eus ket plastret a-raok ar c'har ar tizoloin peptra n'oc'he mat zevo en dormiz kifo ech. Sais-tu play Neuze. from start zo gwelet? Ja, neuze, d'amzon, ar perz a ze a zo ur vez pe seur c'hoarier ar c'hoariet ben a fin, pe ur zo morvat tud a zo ket ar meusler. Tu dit pez Ya. a levra va gerez, ma fait dit pe gur FN tu sors. Ok. La com. Rale gwire be an levra weger tarzh ar c'hoari setu peraket. Tu mais au prest. Me... Yeah. Gortos. Bah, ya, me gliko ready. Ja, d'amzon, je ready d'omer. Ben, pewar, 3, tri, 2, dao, 1. Ah, kenavo. Neuze. Aze e karg, neuze sanset par ar c'hoari moan toki-woki. Avalse vin gwez da gomz ganti. Ou kreñ ar zon. Allo? Neuze nous on ket petra c'hoarvez amañ. Spinas ne ket ar stub Linux a zo. Alors ça, c'est leur vidéo. On avait l'en ket ar vidéo. Vous avez fait terpen. Bah, goulenarin gant kigezik petra zo c'hoarvet, pe yo. Avez l'en ket ar vidéo. Ze bezo tud komz forchelang war ar ze blant. Ah, celui-là, c'est Krogo Ben Nebot. Ah, c'est tu. Neuze. Neuze. Ben a fin, on va c'hoari gant an dornel, mais... On y a une ket. Allo? Allo, allo? Que vous avez à prendre? Red Aberve, vite, vite, Artokiwoki. Déjà, et QWERTY. Zine qui disparaît. On va aller là dans une RSU. Allo, allo? Krez-vous des réserves en nombre? Voilà, le Golden Cycles Review. Donc, échange. Ok, bon. Aïe. Bon, peut-être aisé. Zone kit. Allo, allo? Donc là, c'est 40, non? Ah, Mazé Bantokiwoki. Allo, allo?
Allô? Kan je daar eens gaan doen? Maar ze dus ik heb 300 Tokiwoki. Ok, peut-être oser. On a de Chinchros. Ouais, c'est rigolo. Peso, Daulagat. Oh là là, the answer lies. À respond. Ok. Allô, allô? Coucou. Ah, allô? Cléwet. Rue, Agalf, la pousse glace, over. La pousse glace à Gléo nous... Bon, bah, très carré de peso en Tokiwoki, nous Yeah. Peler, nous aimons me skrigoler dans la vidéo avec Penkenta. Payeur d'Amazon, je n'ai qu'à vers Linux. Ok. Neem zo waar ze ligt dan er bern echt. Waarom mening. Hag kavedonus soort ilis. Mais bezo loden eus ar strolat a zo elechal d'amjon ja neus kaset ur fuzen illerad war c'horved en rabenek gante. Ok, nous aimons zo barzon doare kau, a te. Mais zo barzon doare buret. Ok, nous aimons ver voger escrivet The Answer Lies. Ver vogera les ur bern sinuiskis c'halon stoka verne. A bezo an ur zo seret. Between the eyes. Ah, que tu t'appelles l'arrête? Between. Between Petra. Oh. Tu dis Adlavar? Kaven mus a lit gant skrivet e barf gant d'amjouj gouad between the eyes. Me serait clévé d'Arfin d'Amazon, j'ai lorsqu'est d'avant n'arpachuto ré abred. Abred. Between the eyes. Ok, nous aimons skrivet The Answer Lies, nous aimons voir The Answer Lies Between the Eyes. Ah, nous avons quête Petra d'Alf. Kaven mus a level gant an dra eskis a ze blant bear luzi adel. Ok, nous aimons Ormoger à bezo Daoulagat, Speptu Arvoger, hag ekreiz o sinuiskis. Nous aimons aveler sinuiskis et redit lardin. Starting in the far west, take 2 steps northbound. Head east twice. Then, after moving north and 2 times, one can head for the door after taking 1 step towards the western wall. Marseille vite divisateur, nous avons quête. Nous avons clairement Norse, mais. Mais Petra? Kine. Glevan ket d'Arfin espèce lares. Kine vet. Ok. Bah même eus neutral, meus just sinuiskis war ar voger.
Mais on y est adressant sorte Luziadeliski, ça fait war golo alif kenko. A Petazo var golo alef? Bah, Tresadeno, a Zozurwa, Luziadel, Benak. Mais Pessor Tressadenu peut y avoir même de Tressadenu var ar voger. Ar an klik a varne. Ah! Mais elle a rendit. Zo ar sort Blonien, ar sort Boulom, Miskis et Pen, hag an diar superhir. Goudeze, ar braskeltiek hag Maligorn. Ok. De son et ar Rogat Box hag un ti. Ok, même net ket sort Tressadenu meus me an Tressadenu meus a zo si nous doit réaliser nous viking pe nous on kepetra fin genre besoin doare m bezo doare fourchet ezen pet a zo c'hoaz. Enfin, tant si nous runek quoi. Petra? Ok. Devait laisser sort traebet l'air ma out. Mais Gartas, mais très sans entrée, ouais. Ah, digaré. Pesazo nous ont ket penons squita de Goudemi chez Zelet de Zondarbenak. Ah. Ah, c'est vrai. Mauvais, KVD. Neil, Leif, Rick Memostra, Moscofin Rick Memostra, non, Trivel, Moscovet. Ah, gant Zino dans Maple, Mateze, Réon, Kishan à Kishan. Ah ah. Bezo Roas, Gemenoden, Divar. Peter Zinou. Before one starts in the west, take one step towards the eastern wall. Start off by taking 2 steps north. Move 2 steps to the eastern wall. You may go to the western wall. After heading north twice, you may then Petra Zinou vers l'air en aile. Gortos skrivan ran an 2 steps à tout der. Ja, Martez va aller Milendal goudé. Revel Preying de Zino à Leval, de zo Anduli Pezen, 3 sort Boulom Gantrait Rire, tout. Ok. Redevin Disken Zon à Roari à zo Chris Compu. Bah, grave, peut se rendre. Les ovins de Berke Vendel. Dostagi, ou alors vraiment? Cravache, mais beura saturé ira un temps. Berak.
Pugur au benafin ar micro et ar webcam. Ah, ya. Marse e c'halfes komz peloc'h ar micro? Ya, digare. Ah, ze gwelloc'h, trugare. Neuze, peta neve. Netra vite poen? Sellet peus pep tra er zal? Non, t'en mébet. Ok, bah gortoz a ran memeus kazinetra neuze. Digare, non ket bihan. Non, non, reskebil. Puis non, c'est an ober tra ou bu an ket. Hop. Bezo c'hoaz les val. Gant memes tresadennoù a tout hag memes tra e bars? Tresa de Noël, mais me sort. Ya, morvad e voret nous on ket diba per vez tresadennoù a velan pe an arvelse. Hag ze a roio an diskoul. Before one stops in the east, Ouais. machin truc, mush. Marse votu gwelet ze nous on ket pa vo em. Ya, ok. Fin zonj ket ne fe em, martezez mar gwir ganit, mais... Noch e koven meus skritel war ar voger gant daoulagat iskis hag un tamm vel oiseau larat. Mais... Mais Petra? Ben a fin tout an tre, la commande a jonjal et te war el luziet delo l'hervé gwalet daou chiffre unan kichen a kichen a gredit trochan e kreiz ar c'havit kompren petre. Velan ket. Koven meus c'hoaz leval. Mais vidantra va an daoulagat a ze martez o tu ober an dra benak ni an tao. Ya, para jonj dit. Nous on ket petra er zinou zo dir a zout. Nech e bezo en trichan gant e lagat a goudeze daou lagat glas, e lagat ru a lagat gwer, e lagat glas a lagat gwer, Gatos, memeus ul lagat gwir hag ul lagat ru. pep de daou Ah, lagat, c'est glevet ar c'hoant. zo zino, bof... Ya, Gant ur varen dindan, ket vous derez ar c'hoant? Bruno... Ah! Ah! Ket vous derez ar c'hoant? Ya, E ben a fin pa komzest a lan ket komz dit, neuze. gartas ar remeus komprenan netra. Bah, pa komzest, a lan ket komz dit hag moa c'hoant komz dit, me te oa o kanec'hel de gomz. Iskize, red fe lavar over por neuze chuet pen ar vese. Over. Me komprenan an beken deus pez larez. Perak ne gomprenes ket? Allo? Klev da rez ar c'hoant? Ya, arre, mod. Ok, neuze. Memeus un daou lagat gwer hag ul lagat ru neuze lardin ar sinouz ul kichen un lagat gwer hag ul lagat ru. Over. An ur sa zo gwer ru. Ya. Ok. N'aurait sort Z iskis. Ar zed stouet. Daou vaniel sta. Oui, ok, de matiste gant matre. So dit ed lavar? Ya, bezo an doare Z gant ur Z en tugin gant zigwigwi e pen.
Ah, Hag c'est ekichen, Hunter. bezo daou vaniel kichen a kichen ara vel ur sort penons ur hier 13, mais vise war a c'hoste hag gant pelio dindan. Yahoo, digoré d'or nord, trugaré. Dispar. Dead on a ben a Legionel Genta. Yahoo. Neuze mezo barzorzal neve, bezo sinou var ar voger, sinou al, zo damzon jar sinou ar velez var a leurioù. Ok, mais rede ober an drabenak gante? Nous on ket. Même der zalal ie, damjonj pat eus digoret an ur, neus digoret an ur, ie deus mazu a bezo ur zal gant ur bern toleno gant amnet. Neuze même zo un dolen gant ul lapous. Aha! Aya a dindan pep am zo ar vino a zo ar alevio eus Neuze red vodit lavar ar zinou a zo dindan a lapous e es dindan ma lapous. Peseurt vino teus te pe peseurt am. Neuze m'envoie des redit lavar ar zinou a zo dindan ma lapous. Kle voudrez ar c'hanon? Yann ar peseurt labous zo ar dadra. Neuze, dieze da lavar, neuze... Neuze ur pen la pousse gant blew iskis. Goude neuze ur c'horf gant blew hag gant pavioù a zo evel daouarn marmous. Hag var e gain zo super iskis komprenan kemat petrae. Me bezo lagat. Ah ya, bezo ur pen var e gain, bezo lagat ur fri hag un teot hag lost a zo gantan. Kavede! Ok, neuze vraiment lardin bezo... Nache, memeus evelzin evit a labous iskis doare bir o vant davet an traoù, diwech. Moskezé. Goudeze une sorte tour castel un temps. Hag an tredeini zo vel ur champ de lour un temps gant de goron. Ah. Neuze an daou divez ameus, mais an ikenta meus kere komprenet petravo. Ba me l'arfe e ur bir o vant davet an traoù gant lost goudeze, mais galout rafe miel a rad ur blanten. Ok, Kavenous. Ok, des... Mad, Ah, ok, zé. bez en tro spont. Et la dame zonge en faziet. Ah bonne. Tes azo? Mais on a la rad an drabenak dit, mais bezo un dolenal a zo revel tre, mais place ar pen amn bezo ar pen marwa. Ah non, on a repeine la poussée. Ok, non, ne ket. Emteus e l'arfendi d'Arvino? Ya mar plich. N'oc'h ar sort bir davet an traoù slash d'alien. An eil a zo tour castel un tamm gant ur bego kent ur rond. Hag ur sort banyelik er pen. Hag an tredeini a zo ur champ de lour gant tri brank. Hag e pen ar branko e ronio bien. Vid un tour castel, bezo genre prenestrou a gonor a tout. Tamm ebet n'an netra. Ah, hag a an doen zo rond. Ya. Ok, nous effaziet rond. Ah, mais c'est possible.
Ar zomerez an kenius. Ah, Madé! Feit an et... Mais on est qu'on se fourche langue en neus. Spon tu sais? Bah, ja, mais traour an. Mais modal on barzer zal, azé. Dans un jaradin disken. Il peut très Ok. T'es peser zal neve? Meus ket ur zal newe, me ar zal gentan oa super bras n'oc'h rededin ken d'echel da zalet petra oa eba. Mais meus... Hop, 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 hop. Peta eze. Bezo dour rotonde. Bezo... Meus an nor a skrive des orange et mouk. Var ore hag mezo vont da verval ben nebet pegur bezo dour o pignat. Kor, bon, ba rededin kavout an diskoun lion. Skrive doa orange, skrive des mouk. Orange, je skrivet des mots. Cor. Ah, ya, mais... Mais meus ket amzer, azé. C'est bon, tu sais. Non, mais vont da vervel. Hein. Mais vont da vervel. Daoust hag-eñ eus gwelet en dra bennak? Non, ze mon droit au vervel. Figure kavet meus traoù vid an dour. Nor zin an dour, pet zin an dour, mais neus inibet a vije oranjens na mouk. Mouk un temps rose. Bon bah mezodin dans l'andour, azé. Par an, c'har ver. Netra, mezodin dans l'andour. Blablabla. Mon damson, je vais faire un vinaigre voret kregi. Mais mezo vervel, azé, damson, je voret kregi. Bah, digare, mais... Non, qu'est-ce fric. Braz l'ec'hon ken ouian ket pe l'ec'hmont da glask. Hop, c'hant da bignat. Glou, glou, glou. Bah, même eus un oral a zo prenet. Azé, la motra qui aime bien, skrive orange et mouk, nous neutral. Bon. Kavet meus ur... Petra pokavet? Kavet ma ur film da zelet. N'oc'h matize oa traoù da c'houzout e barz. Marcel, vous disiez leur film à rock et VFN au Pussy. Ja. Retry from checkpoint? Bah, ja. Damson, je n'ai que vous à croquette à l'usuellement. Skip. Ah non! Regarde, crédit Leptra. Bon. Yo-yo! Wesh. Bon, ils ont j'ai nous fait Red Hat Krieg Leptra, mais vachement, et oui, on peut pénosser. Ya. Les ovans da zalet deus ar film da Gregi, ma fait. Ok. Ouais, si tu veux, ça fait que de genre, mais dirait d'une série de films avec la l'enquête, puis il y en a qui l'aiment non. Que l'êtes-vous? On a que la Investis School, mais c'est bigger modal. Ouais. Oh non. Que la kelmeus da gwey a roll film hag distroeder place l'erroa zo kalzide là. Bravo.
Man, tu finive kragit a zonjal petra an diaoul o red ober. Ah, on a drive. Ok. Gant an dra mou kaze. Eskiz a ze e kret fer e c'haller mont dam zonj. Na l'er ket une classe la 4 force petra. Ah, rin kaze. Dedans un ben kadarol, mais vraiment de Angela ben de Zelet de Zarfier. Ma gola gola. Dame Jean, je vends que l'Oden de a Hamera vite Zelet. Ah bah super. E gola a fedei a gout petra an istor gant an or gant skrivet orange ez e mouk. Pe visual. Kovet meus c'hoaz daou leval, vel ma kovet RP skentan. Gant nor a oa digor l'er on bet o klas kobertra vid an dour oc'h zo prenet. Ya, ya neuze ma voix de voir zalze vo e ma an diskoulm. Dres. Neuze evit an daou lagat meus gwer a gwer. A gwer. Ar zin kentan a war rechal. An eil digare, an daou trichorn baniel. Ya, Goudeze ar zed ben afin e me mostram e eil penet. ja, super. Mare! Ah, digore ar zaliskis gant ar poultriji. Zer a aon un tamm, non? Nous en avons, vas-y. Prends un peu l'ar fandin vid a la pousse. Ya. Neuze ur pen d'anvat zo gantan, ar pavioù a-raok a zo pavioù penaos erer. Var e-gain zo ur c'hog ur grogen, vel ur maligorn. Lost ir la pousse hag a pavioù adran a zo pavioù d'anvat. Adlar war plij? Pen d'anvat, pavioù dirak, pavioù erer, var e-gain zo ur grogen maligorn. Pavioù adran, pavioù d'anvat hag e lost a zo lost ir evel ur labous braz. Adlar war plij? Ar pen a zo ur pen d'anvat. Ar pavioù dirak a zo pavioù erer. Ar pavioù adran a zo pavioù d'anvat. Var e-gain zo ur grogen maligorn. Hag lost ir evel ini neon braz a zo gantan. Marout? E klevez ket ar c'hoant? Allo, allo? Allo? Tra c'hoarvez. Klevoù da rez ar c'hoant? Ya! Ok. Eskizet na ket endroa a lachou? Ya, eskiz, ne c'hus. Neus e klevet peus a vid an deskrivadur? Tamm evet. Pen d'anvat. Pavioù dirak erer. Pavioù adran d'anvat. Var e-gain zo ur grogen maligorn. Hag e lost a zo vel lost ur lapous. Klevet peus?
Ja, mais garanket si tarpoen. Paolio Dirac, zo penaos? Vel labous, genre nerer, pe ur yar, pe... Ja, bah, kavet enoche. Lardin. Noche, arzin kentan, a zo ur vleunien... Vas-y. Gant en arrière-presse, queer. Allez. Allez. Goudeze ur vod. Alors, faut... Z. Ah, Z. Allez. Goudeze un trichorn d'avet an trao. Linen gant linen a beptu. A kroaz hag ur peul. Damson gemad. Non, n'est que Z. Tu dis de lavar? Ja, noch ar vleunien a zo... An kentan zo ur vleunien gant an arrière-presse ar petalenoz an arrière-presse. Il y en a besoin de Z. De vel tamm pen ur c'haz... Ja. Ok, neuze made. Goudeze ur vod. Gant an trao bezo ur bir en trao. Linen en trao, digare. On neus bet. Ok, made censé taze neuze met neuze unan, neuze. Hag, noch an trede zo zo roar an istartan. Queer zo en trichorn o vont d'avet an trao. Ar bek d'avet an trao. Goudeze linen. Linen. Hag ben fin an trichorn a zo war ur sort peul. Petra neus ur peul. Vel nous on ket ur skormen a viche war ur vaz, quoi. Ben fin an trichorn zo war ur vaz. Bah, on entend, vas-y. Neuze, mais la roue d'Arandit, Petra Veland, Adamson GZ, a Telardin, mi war Mestra. Ok. Bez ur bir o vont davet a us, a goude, war eurez linen, hag eus peptus a linen ze, zo linenou bihan, hag a us zo un doare bir leun o vont etrez egantra. Zenie. Ja. Ah, d'accord, ok, possible. Bah, nekeze, marzen eket un draman. Matze, non ket dirog a poltrennement. Bah, marteze, ya, te dit diskrivadin da boltret? Bezo ur pen dans vat fin ur pen tramoutik. An eg nagenam hag ur pen marv. Korf am gant paoio vel teus daret, paoio yar l'arpen, quoi. War l'air paoio adrek a zo vel c'haro pe an dan vat. Hag ur pezmel lost plus vel ur pez am, quoi. Petra zo var e-gain. Plus. Me var e-gain eus ur grogen maligorn. Ah, d'accord, digaré. Ar zon erez a grog d'ober andin, spimeus neus ket genre rabat mont buan. Sais-tu qu'avait Oula. digaré bewada ou super rebelle à Ganquela. Damson, je... Ah
Raymond Bjorn. Mais en général, ça reste super arm. À Greyzone. Grey. Bon. Bah. Don Rimaben, vraiment, en même temps, bon, on va devoir être quoi vers un message. Cliquez vous dire Skip, skippy. Yo. Pouette. Non, c'est Daulagat. Daoula. Lagat glace, lagat rue. Made, noch dau unan en tugin hag unan fin un M quoi bene. Ja. A goudeze Comment c'est que tu t'as discrémenté sort Gogen Surtout. T'es Herbies. Ok, Madé. Ok, bon, vas-y, alors c'est bon, on est Redmond Bjorn. Presque toutes. Neuze, pen, also un tamm à la bouse, on doit aller dans quelque chose de l'arrêt et rompe, donc petra. Et ben, neuze pigos ir, gant vleven, hag et kein ar ben, pigos bihan al. Neuze gouk super ir, vare gain, grogen maligorn, lost un tamm gant bleu, hag pavio super ir, Durar super ir a pavioù peus vel arret palmet, quoi, vid neuial. Klevet peus? Ya, à Lost, à zo un tamm plus au vent David. Adlar? À Lost, à zo vent David Queer, un tamm vel ur pez Lost cause. Ya, mais bihan a war, e. Fin bihan a war. Bon, un tamm ment ar c'horf, quoi. Ya, n'oc'h damjou n'eus kavet. Arzino a zo arbir d'alien, après vel ar vejal arbir plant. Ils ont choisi. Au vent David. Ok. Goudeze ar chandelour gant tribrank hag de bego. Begouron? Ya, bego. Ok. Hag an tredeini a zo zin diwan ar vejal ar sort bir trichan. Ok, faziez donc. En Nikenta? An inikentan a zo ur bir o vant David an trao a zo c'hemel eus ur blanten. Bah, redemption, je sais. A Lost a zo ar an tamm fiou. Ne ket an dra arm quoi. Ah non. C'est... Nous en blanden. Ok, classe comme Ranzé. Goudé oisé. Ok, Madé. Made, n'oc'h redeni mont bihan David en ur zo di. Les mestras qui des oranges gant Yumuk. A te zo overwell? Ya. Et curling, c'est quel som sert? An der HDC c'hoari gant an dour, après.
C'est étrange. Oh! Oh oh! Madé? Gweller pe gwasa. Ah non, Madé digoré en or. Nausée. Azimuth? Allô, allô? Bring down. Mem bezo près de Nour a zo prenet. Nausée azé, on dirag ur gawet. A besoin drabenek skrivet gant gwad ouzh ar voger. Skrivede bring down the gliding light. Klevet peus? En beout. Klevout ar rezach an on? Nor dedans a ben ar vechman eus gwalet war an dra film oc'h pu ur zo roch ze bremañ. Zo skrivet World's Greatest Chess Moves. Allô? Ya. Ok. Neuze mezo ur zal super braz hag bezo eus vilet. Ah, sympa. Petra oaze. Daoust hag c'hale zo bec'h an drabenek? Ba, viz ar poen e mon o klas gwelet petra zo. Mar se ba ket eus vil nous on ket. Gwelet meus buan tre ar fons. Ah non, mais super. Bezo un dra skrit war ar voger a zo skrivet break down the gliding light. Bring down Petra. The gliding light, nous on ket petra dalv. G-L-A-I-D-I-N-G. Ya, nous on ket paradal. Ma teze vid zelet ar film e red din bezañ en devel. Gatos ma temeus kav. Galou ran lacha goulouzo. Memeus lakel un drabenek da vant en drop e da lachet un drabenek. Non, mais c'est dit possible, c'est pas grave, super round. Komprenen meus. Petra. Nor poezet meus war an drabenek a bremañ meus ur garten hag a welan incho. Ah bah vel just ya. Nor du roch e an en e red dit treuil. Vraiment une colette. Bezo gotos bezo da glas distrai l'ar ma wan a pen kent a tout. Ok, mais l'ar ma wan ar pen kent a tout. Ok, nor ma... Bezo daou drag an prenan ket. Bezo traoù leun vel un nor hag traoù karezeno a zo goulo. A ze nous on ket betra. Bezo même eus galioù a zo digor a rez o zeret marteze eze. Zo tresadennoù ouz ar vogerioù ive. Ar mogerioù. Rededin.
de la Cadargolo. Ah, digare, pas de drap super. Pendaben. La glace peut être gliding. Si tu m'as dit. Nahe. Mais, Rafe Kentor war en nicho a zo goulo a kelan. Noch el arfendit mon war en tu deu. Ok. Goudeze war en tu clay. Ok. War l'air to ske da zibap. Non, Clay. Hein? Clay. À Goudé. Da ostagen to da zibap après. Azé Studio. Ok. Hag après, rez da riot bar zorpez l'air tro ki zibap sehe. Ya. Noch er a dedit mon war en tu clay. Ok. Hag pas mon bete garvons. Damzo Jean de Colette. Da ostagen to scaliero war en tu clay. Zotisken. Ze nous en manqué gos de la rad matiskenan. Bah, ya Scalierou Mus. Nous on kemer a revad, mais Scalierou Mus. Noch e scaliero hag redvo arret o da zibap etre scaliero davet an traoù pe scaliero avas scaliero davet an traoù war an tu deu pe rew avas a melar fedit kemer a re war an tu deu. Nous pigna a revand, mais ok. A de Goudé nous netra. Ba sans fait ou a rew a mon kuit. Ok, tu souhaites créer Martesi. De ben d'avant kuit? Non, non, on a que dedans. Plus rien, mais vite qu'à foutre mine. Peler teuzem e kemer femendro. Gortos mais Colette azé, nous da glace Carpan Kenta. Si tu as de Kaven Mezer Pan Kenta. Noch e ar pengentan mon war an tu deu. Nous azé meus nent a zotisken a gudon az avar an tu Clay. Ke war an tu clay. Azé et Reddin Mond var an tu Clay a Pignat. Ya. Azé et Reddin Mond var an tu Diou. Allô? Bete pez gant tri dibap. Non, Goudé meus nemet un dibap Reddin Mond var an tu Diou a Pignat. Allô? Clé voudrais arrondre? Qui est possible? Made? Allô? 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 Ya. Clé voudrais arrondre? Ya. Nous Goudé pez pas la Reddin et Reddin Mond var an tu Diou a Pignat, meus ket tri dibap. Ah. Razo. Ma Pignan, neus Urzal Brasseur. Ya, nous tu fais fedin kaout tri dibap, ya. Tri dibap meus Goudé Reddin Ober Petra? Gleo enquêtant et bet. Ya. Clé voudrais arrondre? Ya.
Eus aze meus tredibab fel malarez. Ah Fin d'amzonj. Dedit mon tas avas met o arantu klei. Goude e red dinmont war an tudio. Normale? Ya. Goude e c'hallan mont avas pe war an tu klei. Tu klei. Goude e red dinmont war an tu klei. Ya. Goude e red dinmont war an tudio pe avas. Tu deo. Ya neus emez ur memesler hag tuchant hag neus netra neus emet ur pez eb goulou. Bon, no c'hazuror zo traoù d'ober. Ba ya, bezo dra bring down the gliding light, megel daran, enaoui pe lacha goulou, a digeri pe zeri dorioù. Hag bezo, liva durioù var ar bangerioù. Bring down the light a zo meo. Ok. Me petra a d'ober gantze. Bah, ad regare da ze, ni wellan ar garten. Ah, ok. Huh. Adalek. Ah mais ya. Komprehen meus, dam jonge. Peta. Komprehen meus pelec'h eret didmont vid bien lodeno c'hal zervi, enfin vid bien lodeno c'hal o lakadan d'avant mes quoi. Ok. Galoutrez ditrai er pengentan peget. Ya, spimeus. Ben a fin bezo kroajo war ar garten a me jonge di oa jor les rio dangereux ar war abadmont ne zuror e les rio ar retmont vit dien e an orejo. Ah bah, gwelet vo. Les ur pen kenta. Noc'h ar vechman er pengentan ret bomont war an tu klei e plas an tu deo. Ma de, a ze meus da ziba petre trient. Encore tas petra? A ze meus da ziba petre trient. Ne ket normal. Petra peuste. Ba daou ou tu klei pe tu deo. Neus etra avas. Non. Les oet war an tu klei. Ok. Mais non, neus etra war an tu klei. Zoken skaliero? Non, neus ket. Gortos ret dedi la kadargolo en dro vir oelanke. Er pengentan tout, Meus ur pen kenta. just da zibop e tre klei a deo. Ya. Ba ke war an tu klei. A ze meus da ziba studio tu klei pe avas, mais tu klei hag avas, enfin, alant kemont gwalbel. Toz tagen zo skaliero an tu deo. Ya. Ba ke merze. A ze meus da ziba petre studio pe tu klei. Tu deo. A ze un rediet mont war an tu klei. Il. Distro er pengentan tout marplich. Pugur oizo vant da vet ur voger digere. Just a war ar voger meus ront digor fest. Ah ya, mais ze meus goulet pe zo un dra glaz c'hallan lakat. Ya, ba setu. Noc'h distro er pengentan. Studio a studio goude, kevet neus. Digoret meus an ur glaz. Ya, dispar. Eus e red in distrai l'er ma oa an ur glaz. Marplich.
Setu digorede. Mezo en ur glaz. Ya, n'ar e goude, war rez da gavout ur pez, a krelidian un ur gwer. Ya, Dispar! digoret meuz an ur gwer. Gortas martnich, pe gur ar edni, lakad. N'ar e digoretteus an ur gwer, Ya. rede dit distrei d'ave d'ar pengentan tout. Mezo ar pen kenta. N'ar ke veo, Hein? e pe mont d'ave l'erteus poezet it an draglaz an ur Adlar war plij? glewan. Adlar? Rede tu de Ver an tudiou, petra ran. glewan ket. Allo, allo. Hello. Allo? Glewan ket. No, je den dro pa ma galze. Allo? Ba klevet ran salk tre. Ce zo iski se mestra. Allo? Ya. Neuze, edon ver an tudiou, petra ran. Bah vraiment, ret distrai bar ar pez l'er roatri diba porre. Nous on ket hag e c'hallan vez. Yo! Ya mez erede an ur glaz. Allo? Ah, ya, gortos, mas, welan ket. Verret dans nos... Ah, mais d'accord. Ya. Rediga digeri an ur glaz? Enfin, adober kan an dra, glaz. Allo? Tu zo dit diai endro en ur glaz? Rede. Allo, allo? 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 Ya. Mezo en tridibap. Nor rededit mont war an tu deo. Hag a oazeret a rok gant un ur. Gwe. Ya. A goude. C'halli diai en ur ruch. Ah, ya. Made. Bremañ, rededit distrai da diai en ur... Petra? Allo? Ya. Petra? Rededit distrai da diai en ur glaz. Ok. Bon, Kriegerand da Nelson Tom al l'air vraiment. C'est pas une skate travail en Made. Bremañ, rededit mont war an tu klei vit distrai l'er roa an dra vit diai en ur gwer. Ok, mon rand.
D'accord, pas sûr tu veux. Ok, non. Ja, also mezo ekichan an dra vid an ur gwer. Rededit bien et en orguer. Made. Hag o dezer, sanset relezman kuit war an tuklai, puguret digor en ur ruch. Serede an ur ru. Bah non, digoret tos bozom. Bah ya, koulskoude. Martze oa dija digor. Ah non, Gortos bezo daou de ru an zeret un digor. Ah, Made, Made, Made. Kle voudrez ar c'hanon? Yeah. Made. Bezo ben an dra checkpoint. Ya, gwellen meus. Dungeon Master. Bezo mezo en diavez a Super Ryu meus. Ça va tous? Ryu. Ah. Bezo ar c'hoariye chedou. Noch rededit d'an aben deus ar film. Nous on ket an evet an son ober. Bah si meus te vervin ket. Yes, il meus. Bezo vont da glas kem ar c'hal an ober traoù. Bah, pez gant ar pen, ez am jonj avant un dra bennak gelout laket ar camera d'avant un dro, mais nous on ket etra. Martze c'har an lakad an tredorn. Ah, ya! Azen e ket gwelloc'h. Gortos va denis mont da bouezan. Azen eus laket tredorn. Bah, ze nan de chnekin etra vit. Setu emañ ar film o vant en dro. N'oc'h te zo gwen te du. Mezo gwen. Ne ket en tit. Mezo vervel. Oh non, glevan ket an out ket. Allo, allo. Bah komz din, l'arnin petra a din ober. Allo, allo. Bah, Gwen m'a rouda du, mais zo a du e chom pe maza an an pugure a Ioneger hag an eus an checkpoint. Ah mais ya, labouradarez va c'hoaz. Hier, mais a greiz tout le oen an bout n'oc'h e reiki. Ya, Bah ya, eus pa eus bet un checkpoint. n'oc'h e kasket vo istor an eche do ar c'hoaz. Ya, mat tre, ok. Sentuze? Ya, neus etu zo pa ouez da edrola. Ya, d'am jonj. Kenavo hag bezo vont da verval ouz pen. Super, ket avo!